Rugirwa komoraithiria umwe kwa Meru TV nwetherete wina kagita gake gau kambitikirie nkithirangi kugwata ugeni kirinteto cha Meru TV Thaa imwe na kuri tariki 24 mweri jwa mbere buru wa Januari mwaka wa 2023 kurukinga kurikira mwe kuthurwo gitwithingatire gukurukira Facebook Meru TV Kenya, Twitter @Meru TV Kenya, kana kuba kuthurwo gitwithingatire gukurukira website yetu ira ni merudigital.co.ke rietwa ukambita Gloria Mwirigi na Jaja ijamwe jajara twithirite tugikuthuranira ukorobo bwanaro. Acheri kurita maoni iguru ria into gwitia maguri machoka jaskuru. Jaskuru ibitietio lakini tutena option hii hapa abiura. Atongeria ba Meru kuria baba etikirie na achindirwe ni Ruto kithurano gia 2022. Mantujara raira rathithiria goro maandamano jaria nare aruterero wa Jakarta Nairobi. Mwire thaa ici it is too late. Thaa ite gitaria siasa. Aciari Tharaka kuria aritani batikabengire ana cukuru. Totore nya tugacokwo nabo tukero tutena bicie kugana tuti ana batietegereka cukuru daga kwana ingirichiere ngwena chicho ndakanengera na ikaka thiga acoka ngarama ni oyetetie karigara. Na muraithiria umwega tukiambiria ni ati turi na kwithikira janthiguru ya Kenya ni untore orari minister wa kithomo thirikari-ini ya Uru Muigai wa Kenyatta Professor George Magoha akumba kwithirwa agita utoro bwawe. Na tutitana mbere ni ati iri ntuku ijiri yaki kuma tukumba kwithirwa tukiambiria gucoka skuru kana ari tukumba kwithirwa bakiambiria gucoka skuru aciari kuma mirigone ya Tharaka Nithi County ni bakoromba aritani anene bombe kwithirwa bakirekeria na bao bete na mbere na kuthoma nikenda batikombe kwithirwa bakingatwa skuru na bombe kwithirwa bakibachwira school fees. Guruki ni bakoromba thirikari yumbe kwithirwa ikirekeria mbasari nikende komba kwithirwa ikiguna na baonde ni skuru ni onto bakethara jara bethagira bategete kenda baikia na bao skuru ni jombite kwithirwa jakigituka nyuma ya mbura kwithirwa itirangana. Mwandiki wetu wa Ntito Dagara Waiguna na gututariria nkroki amwe arito kwinga cukuru wakagita kara ya tiari bakinengerwa kanya kuri ogone kenda bomba kwethora baicharia biti ende ntobo ntereche Tharaka iboremete arito bechoka cukuru ntugo ye munde na bwa tiari bakirire ngori kwaga biti ntigere bici onkwenda kujora lakini etikogana onto koko komete totekone yabiri abo kamata toranto twendaka jabonda bonda magute meitirie konyo maguta mashini gana kwa kathokoma mama ire ukathokoma garo nyina na magutaki kana no totore nya tugacokwo nabo tukero tutena bicie kugana tuti ana batietegereka cukuru daga kwana ingirichiere ngwena chicho ndakanengera na ikaka thiga acoka ngarama ni oyetetie karigara maguta marero matiko wantie bwatwere gitumi kiongwa tiari kuma ntereche Tharaka baremetu ikoria bici kwithora Tharaka bantora rumambure tomba kwithora ikigana ikiririkano aciari benge beja ciao bachirutaga uremini Tharaka mburera raurire ku Tharaka baingi batiaketha mono kinyoka thitambande cia Tharaka no thikwibo batiatwa runyani na aciari bari bairigirite gucokia na macukuru mbura tira ura no atoketha twe muthigi muntu arenga kio agaruta kiambi kemwe bwatoreregete twaketha irio bia kongana tone bici mbura tira ura kongana amona kwithura mbura tomba kwithura kiara kiria aciari bara bachura churire tukebe tunini mendani bage kama tatunda kwira thokoni no ntoba bici batotiga mbende bakagurira na magori maguta ndengo na chotoreta na 90 batigogere no agotwetithiri kinya no awanu bebute na ibutu agura mbe ona thene muro ende togweta thirikari bwato tokometa no amuro mitana me batoririkani na no ntobo wero mbare awakire mujumbe wa Tharaka gitonga marugara iro riri tukwenda gitonga kere mbachari haraka baba kona mbachari bone ne kenda ana bakombo soka skuru otia mbachari tonete mapomu to kwanga tokero itogora chai bani toyorerie
na batoririkana batatoririkana ntije amwe nogu bagita mbitwa kiri thirikari amwe na mtongoria chonde cha kaunti ya Tharaka Nithi kuthongira gatini kenda bomba kwithira bakiona mbachari ana bao bathoma batakwengatua tanko maronda rainyo kunya toririkane ndirikanito na more agwo karinde geteni gyaku toririkane rwani romanyarire kwira thirikari nare thirikari ri no toririkane turi aciari muno bunge beto mugitonga murugara na ngabana wetu muthomi njoki na Susan ngwe mundu batorikane turi aciari batoswire bisi muthomo njoke twamweta njoke agakena na toririkane na inya yonde wanachucha ni twamuringerete mburoko na toririkane twinthe na kiri weya ni bombasari ino bakioria kagita gakunyagaru inyagaru bataochubiria na ara mwana umite no twaciari bonde bari na thina focus na orphans na disabled bonka no nto still kwena family chinge chiena obataru no nto wethio kethera muchiari na ana gatuge kwe muchiari na rwana te 10 na rwana ruru ndero secondary Tharaka ino tutiaketha ukaya kuwa mbeche inu ile tethia ana tabara orphans na ana bara disabled ukathi gwethera kwina family chinge nacio ikaingirwa nja chieno bata menire mbeche ciake iriogo acobera tigwa indisability wanka atethia hana orphans anda bange batie na aciari na baro thata na betu ni baoge mono ibacoberwa tafadhali ndene thaka twina thina nene mono no kathi kwethera akaraithĩria gintu teku agatethia no ntu kwina family yena ngina yena ethe lakini ukethera still antu abu ibakubatara utethio na inya mono ngiripotera Meru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi rĩtwa Ndagara Waiguna. Na tukitikana na ripoti ya Ndagara Waiguna twitite na mbere aciari kuma kaunti ya Meru mirigone ya Igembe ni bachimirite na kurita ripoti ore bombite kuthora bagita na mbere na kuinyirika na bagichoka skuru iri tamu ya mbere bakiari na metha yetu ya nteto aciari baba bariuga into biria bionde bithagira bigitumika kiriaritwa kiri machoka ja skuru ibithirite bigitia maguri muno ontu bura butumite bakoma kuthora bakiremwa kugurirana bao into biria bateri kuthora bagichoka na bio mwandiki wetu anteto muritho waba na gututariria nkuruki. Ori aritwa bacokerete ndene ya cukuru kairi nyuma ya rutha runene na haria bacokerete nyuma ya corona amwe na kwithirwa ni igita rira cukuru ciambiritie tamu yacio kawaida uria ciaturaga tene kwambiria Januari na ndi aciari ni baritie kuuma bwa maica ka uma bwa muturire uria bwithiritwo bubaikite na inyam customers baba rageterwa ri uria yatwa kurare na bingu irareta bingu twaini tupionda rya turareta nyama na binambi lakini naro na mwana na mwana basoke skulu uwende na tunoga tukwachi umetu soeka beka kura ira tunondoteka kwende twina byetu aciari baba kiaria ni baugite ati kwina uma bunene bwa gucokia na skulu ara baugite mbeca iciurite na njira inene ndia rakati nasio kuretea ana ndaba soka skulu roze irorare ama lakini amaro hiyo Januari yote faster than we expected aciari somia ni gucokiana skulu na bubeli karenji kuthoma raiba kandikira arimu boya lakini respect ya chokanilia mwalimu ni wana bakasiria ya skulu ibitetie lakini tutena option mbili hapo abiura amwe nabo a biashara kinya bone bakuga ati gutina uguri bura buturago kaberene au uri antu baguraga into byo gucoka skuru lakini twela thene nene mono itarira masoka skulu no turigari sana go nyadi to batikugura into ora bagura renge tekwerewa kana kumenya ne atagukari kuringana na ukuona no tukuma ndogerero kwerente ende kinya kamba keti kana no karamu kana kinya yuku ande ndigari mono murethi waba kuringana na thai twethera twende tinto nusu store ikethera iguthira lakini tegomea kethera ni urathi gukwira reo yakuyaneria mono na masoka skulu ibyo bindigaretie mbangite mathanduku ya kucokiana from one school maonda kumalare kangeta Kinongoro Adero Adi mathanduku ni atubaite. Habari kijana? Tuseme unaitwa nani?
Derek. Unasoma wapi? Alamano. So umekuja shopping. Unaonaje vile mnarudi shule leo? Iko mzuri? Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe. Mawa. Rithiria umwege wa Meru TV ripoti ya murithi wa bani ya kwamba kuthurwa ingi mpaka nyakamberega kwithurwa anki noka ukamitikiria kithira nkimeria matandarika imwe na anga kuromboti kithurwa kiumagarukani untu nchokerete na nteto ingi nyingi nkoroke. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kuinama. Meru TV turiaje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Solution Afya Cover ni ugitiri bukinyanite na bwako nembo buko jwaku leo tungata bwa chibitari bora ni bwa ateja kana amemba ba Solution Circle ugitiri bu bora jana gukurukira mutaratara jwa ureti bwa utungata Kenya yonde inya ni burunga maira ekrobari to kana rewa konanwa na mutino. Solution Afya Cover bari lungurwa Jubilee Health Insurance Limited aletwa jana ga utungata bwa mithemba ije comprehensive cover, affordable health cover, provision to add household members to the policy, simplified onboarding process, covers newly diagnosed chronic conditions and inpatient, expensive cover for pre-existing and chronic conditions including HIV, AIDS and cancer treatment, inbuilt COVID-19 cover for inpatient, inbuilt maternity cover, and last expensive benefits. Kumanyamanju nkurukitu ringethi mungu kurukera 0728787972 kana 0734321924 kana uturiungire Meru Mwalimu Plaza barabara ni agakoromone kana kirindu wangi chiatu chionde iriria kuinagwe nombe nyo tuandikira gukurukira email info@solutionscircle.com. Website yetu nayo ni www.solutionscircle.co.ke. Solution Circle, your ultimate financial partner. Karada kurina mambura twomenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurerembe rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku imwe kwa imwe gukurukira mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka mudhiana marija kuguna moko joaku.
Neu tukagemia kiatho giaku na gukua mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na nthigaro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Cukuru ya St. Agnes Marega turi Marega maili 3 kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni cukuru ya chongairi ya kimatho moja Meru na kinya ngima. Na nandi tukinye kinitia kinya kile utarajo mweru jwa CBC na Junior Secondary School. Cukuru ya turi na Aritwa Boarding School na Discoras na nyatu na Arimoba Kongana. St. Agnes tunarere ya gaba ana betoko nogo kadhea bate irachine. Ujukani ya bua January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanja botete na mbere marije to nja kuganira mubuko jwaku kumayamantu nkuruke jonge chukuru kano tringe thimugo kurukira namba ije 0725977114. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kireo. Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango watu baitithani owatanite nani Faminas wakimathi ake aga kwa Meru TV. Are you looking for a school nestled in a quiet, secure and conducive learning environment? Look no further. Highlands Academy Timau has now landed in Meru, a great performing school with a track record of over 20 years. The school offers competence-based curriculum. CBC is located behind Total Petrol Station Meru, just a few meters on the feeder road towards the DCIO offices. We have well-trained, qualified and dedicated teachers to ensure that your child gets the best in both curricular and co-curricular activities for a bright future. We have well-ventilated, clean and spacious classrooms. The school is admitting from preschool to grade 5 for the year 2023. There will be personalized attention for each learner. Highlands is offering a balanced diet, has a state-of-the-art sanitation that guarantees health, tight security, school vans to facilitate transport to and from school, and many more. Hurry up and book your slot for the year 2023. And you will never regret your choice. For more information, call us on 0791 200 067 or 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts. Gakugata ugeni okaire murathiria Umwe wa Meru TV ni kenda kwamba kuthurangita na mbere na gukwa ntito turachumite kuthurwa igitukinyira na tutitana mbere bamwe ba atongeria baraba thuri na kura kuma gishiko mbunge kia Bore na tigania county ya Meru ni bachumirite kuthombia mutongeria wa ngwataniro ya Azimio One Kenya Alliance nyuma ya kuthurwa kirotha muchemanio ntere cha Nairobi kenene kia Kamukunji na kumurio be kuthurwa agitikiria wendi bwa Kenya ati raisi Samuel Ruto no mbere kuthurwa agichinda no mbere kuthurwa kimwakanya nikenda komba kuthurwa akiritira Kenya ngugi mwandiki wetu wa Nteto Gaki wa Motegi na gututariria nkuruki.
kuga mantu jaria Raila arathithiria goro maandamano jaria nare ya ruterero wa Jakarada Nairobi mwire thaa ici it is too late thaite gitaria siasa na iko ari na kagita kare aringeja akaregana na mpumire chia presidential elections lakini batejire it is too late nonto nyakoti ne ugireyo ituma koserona ki idurano bibia ntikuru sana sana ki president na kwa Raila kena strategy eguchokia ntikuru yetu na nyuma kana bwega ma igiteneria campaign ageto inyomba cia abari akorwa weri ugetikiria uamuzi bira bukathitho ni akenya na inya ABC akauga we atina thina mantu jaja ina jara umirire ko ejoga tega Raila imtoria utumaira kifua no gatega historia we bwega atumaira kifua kendethra ethirikarine na Raila birabya byara ciata ciawe birabya thukia ciata cia Raila ethre ruari bandu akiringe chali na araome imipango yewe kisiasa bwana Raila kura iro chindero wachio over 233,000 votes okay agwethira kwa ukirie Peter Munyabura antu bakwira ruari ukethira ukiarakia we thirikari ne mbua IMBC niyo mbondire yuga no chindite IMBC gisheria kurirwa no umichallenge ugeta kotini ukauga ou batangasa chindite two chindite weta court ikandikira no chindite kuringana na ushahidi bura bukaikia so inkuona IMBC yaugire uri chindite William Ruto na bandikire anwe president batu tuti tayari kuchokua ira nyuma kwina mantu ja maingi sana arariririe inaari gita riu so nyanko muromba aethirikari ya Kenya Kwanza Daktari Samuel Ruto president kanya kenda bomba kudeliver mantu we nawe kwandamania antu batu turi against na inya batu tukanjiriria kwandamana against Raila tukiwa we mwitonga we na into byaku reka guthurania Kenya ciaro kamukonji oro bataitire ngwene cio kuromba sana president wetu Daktari Samuel William Ruto kuombeka na bae obichi yao kisheria na thithie obichi ya opposition kisheria na batethairuwe kenda bomba inyabo ku keep our government in check. Buka sana mwarithiria umwege wa Meru TV ukamitikire mpombe kuthurwa nkithirikiria uri tokambita Gloria Mwirigi indiga korombo tikethurwa ukimagaruka mwatamboni ni untu kwina mantu jangi jama gije komba kuthurwa jagi kwijirira uria umuci gwaku.